baru alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Oh iya, hari raya Idul Fitri bukan untuk berpesta-pesta, yang penting maafnya lahir batinnya. Untuk apa berpesta-pesta kalau kalah puasanya? Malu kita kepada Allah yang Esa. Wal qalami wa ma yasturun, ma tabini mati rabbika bimajani, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin adil. Fasatu basiru wa yubasirun li aikumul maftun, inna rabbaka huwa a'lamu bima dola'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, inna yawmal fasli kana miqata. Ada di kita Altaful Ikhwan dari Desa Tulaan yang memilih juz 1 ya nak. Semangat nak, siap. Aduh, semangat nih ya. Ingat ya, Pak Ustadz punya bel ya, jadi diperhatikan belnya bunyinya sekali itu tandanya salah ya. Kalau bunyi 2 kali ganti soal, 3 kali bunyi itu tandanya selesai soal. Dimulai dari ta'awud, kemudian soal kedua tidak usah lagi pakai bismillah ya, langsung aja sambung Pak Ustadz ya, diulang dari apa yang disampaikan Pak Ustadz baru disambung. Paham nak? Paham. Baik, soalnya sudah nak? Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya. Ya baik, kita mulai kembali, kita lanjutkan ya untuk anak kita Altaful Ikhwan. Ya, soal pertama dengar nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Soal pertama adalah Al-Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Siap? Siap ya. Perhatikan Pak Ustadz baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, yang nomor 1 perhatikan nak ya. Al-Taful Ikhwan ya. Memilih juz 1. Soal pertama nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Apa? Doakan lancar ya nak. Nah, mudah-mudahan apa ya? Lancar, nggak ada yang salah. Lancar, nggak ada yang salah ya. Amin. Ya. Ayah. Salam, dadah. Hati ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
تشكرون. Soal kedua, maka wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, alhamdulillah, dua soal sudah dilewati. Ya, sekarang soal terakhir, ya, dikena baik-baik. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Kita lagi di Extra FM.